Kalian sebut betul ke tidak? Aslihul mu'tad wa'tadul islah. Apa makna aslihul mu'tad wa'tadul islah? Yang tu lajulah. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Apa maksud betulkan yang biasa, biasakan yang betul? Apa maksudnya ibu-ibu? Hak kita duk baca contohlah kan. Kalamun qadimun la yumalu sama'uhu. Okey je, tak ada masalah pun. Okey, tak apalah, yang tu buat suara cemeh. Kita buat suara upgrade sikit, suara mountain voice. Suara bukit kita kata. Okey. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Apa yang tak kenanya? Apa yang tak kena? Ha? Tang mana tak kena tak tahu? Okey, saya tak maulah bagi yang tu sebab tadi ibu-ibu dah nasyid yang tu. Saya bagi yang lain. Ataitani sa'ata ya'si nadaituka fakuntal asi min dunika ma ma'na umri la adri ghaiban walal kaunal adri. Okey tak? Okey ke tidak? Okey? Ha? Tak faham? Okey, ibu-ibu dengar dia punya bunyi, dengar dia punya huruf. Tamam? Tamam. Tamam. Tak buka seni kata, sidap seni kata. Okey?